ti njega morate upiti što hoćete, razumiješ, ali samo on njemački govor, on naš ne zna beken dosta, ništa. Ti, eto, vidio ti sa njim, pa ja ne znam. Upitaj ga kako se zove i šta tjera, koga on tjera. Hij doet met schakelen geschossen om te zwingen. Ja, maar mijn leven problemen großmutter. Ich weiß nicht, ich habe nichts zusammen faktisch mit Rumänien. Ušte. On kaže da on zove Herbert von Mügelmeier. I on je recimo ostao ovdje, on čera od tu staru balku i on mora ufati. Kannst du mal nicht schakelen gesehen? Yes, ich war nicht geblieben, gehackt. Ovo praviš, kaj, on našao njezin zub imanje, kako prije mlijel godina to je bilo. I on će potom je saznat ko je on, razumiješ, ali ne znam ja kako će on to njoj, kako što ti onaj, was heißt eigentlich, ich muss nicht wissen. Ist er gut? Was nicht? Ich habe nicht zusammen für die Schneid, warum ein Jahr, geblieben, getagt, und Großmutter, Baba, ja. Keine problem. Je li kad bio priuzda ti? Nije, kad je, on je bio vrlo blizu, razumiješ, jedno, ali ne mere uvijek da šenca, razumiješ. I on ovako njak ne popizdi, ali ono, to mi njem praštam, ali ja ti garantujem da će on nju ufat. On ima sad nove instrumente iz Njemačke, on je donio sve nabavio, razumiješ. On će ufat 100%, eto. Je li još ko vidio? Baba! Ne, gosmuta. Nek mu Bog bude na pomoći. Teško, Boga, nije njemu lako razumiješ.